Satu ayat lagi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal ghana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin. Wa ma adraka ma 'illin. Kami potong kukunya udah nggak pakai potong kuku lagi. Pakai gigi. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Hasbuk. Surat apa yang dibacakan barusan kami? Al-Fatihah. Artinya Orang berbuat curang. jumlah ayatnya 36. 36. Baik. Soal berikutnya.